ekiterane cy'eminyeto kiraheze biro bitano akanisa ya District Cathedral muri Mbarara rw'ibiro Bishop Nathan Ibrahim nicyo kutamburira mu mutwe oguru kugira ngo bitu warazirwa ogwa kabiri ninga shit are you born again. Bishop Nathan Ibrahim na jangwe cyane iki cyo konje kugarura eminyeto ombuteka. I speak to all parents. Look for good schools and put your children there. Look for schools where they say Jesus is the Lord. Omukorogo gwe kwa bebembezi batarimo na bamwe kurwo muri Mbarara na hiru yaho omjenyi mukuru ya Brigadier General Felix Kulayigye umugambirizi w'amahiga ihanga ga UPDF yashe eminyeto okumanyi barukwenda omunseji nyenchakare yawe oyina hoyerekerere. Avoid being simply a passenger in this world. Omusomo yetandare kuba mushabaze. Decide what you want to be and go for it. Shalame chorukwenda kandi okigenderere. Webaze mukama kubanga oli mulamu. Thank God for the gift of life. You have done me well. You have done me well. You have done me well. Jesus. Izoba abantu 210 bikiriza kuzarwa ogwa kabiri n'alichete okurokoka. Ai mukama neizo mesho gawe. Omwanya ogo hari amakanisa g'abarokore nago agari hansi ya Days International Ministries kurwo muri Mbarara na heru yawo. That imposition is self-appreciation. Aho kutandikira no kwesima kiwe. Twazomburebezi bwa Western Kole Right Reverend Johnson Tunomujuni yashabikiriza okonjamana okushaba obutosha ebinebindi yabigamba obwari amukoro gokusibura obyaldin wabwera Nyanji Cathedral Venerable Reverend Wilson Tumihirwe owabana humure mirimo ye bwanyuma yo kuheza emyaka 46 arukereza akashuzi bwera Nyanji. Wagenda stere kwefuza mukamasi edini teushukeine ombonaku bwawe kubushukana kama yakoresa kwa binakoresa buzima waturiza cye twibuta twaza kugenda okuru mu rwa mukama. Haleluya. Kwali kumbe mu bamuri yo muri kiko no bade nabayine kiko cyakwena kiraremo nabanza bayikamuhereze cyane rero amujyarwa kwa Diona ababuza tukonga kutwaza ati kikagenda we Reverend Canon Wilson Tumihiro yashabikiriza okongera kwatiraho omushija waranga Bishop Johnson Tunomujuni arise entama za mukama. Umentu yishukana rahangano warugabaniwe Bishop ibyo twikise n'ibindi turukwasire aba TV West ndise nyomo Gideon na Abraham Gans.